Torej, razstava z naslovom Tar Star, gre za novo instalacijo, ki je bila razvita nekako v dialogu za samo arhitekturo galerije. V svojem umetniškem sodelovanju se umetnici Aleksandra Vajt in Aneta Monakiša ukvarjata z vprašanjem materialnosti fotografije. To vprašanje postavljata v širšem ekološkem in tehnološkem kontekstu. My background is sculpture, so I really think in terms of space, spatially, architecturally, so I like to kind of expand, explode things in the space. Since Alexandra comes from photography more, what we have done also before it was that we looked into the materiality of photographic processes, which brought us to really dissecting what it means, all kinds of photographic techniques that were used like centuries ago. V tej razstavi se v bistvu vrnete na sam začetek fotografskega medija, in sicer v zgodnje 19. stoletje. In sicer 1826, ko Nicefor Nipce fotografira pogled skozi okno. On v tem momentu je sposoben zafiksirati to sliko z uporabo bitumna, ki je v bistvu na teh televizijah. V momentu tam, kjer svetloba se dotakne te substance, zatrdi, ostalo se pa spere in nastane potem podoba, torej fotografija. Tudi samo ime, ki se uporablja za to tehnologijo, ki je v bistvu arhaična fotografska tehnika, se imenuje heliografija. V bistvu ime vsebuje že helios, kar pomeni sonce, in to je tudi eno izmed pomembnejših pripenjališč ali pa konceptualnih osišč te razstave. To sonce se je začelo pojavljati seveda v navezavi z vsem. Probava zrekonstruirati kemično substanco, ki se je uporabljala v tistem času. We started to delve on that much more and to create, I would say, photographic environments. You can enter, you can feel somatically, tactically, olfactorily, something that actually is the photographic process. Ta lavanda ni naključje, ta lavanda ni samo, da vam, gledalcem, naredi dobro atmosfero, ampak je v bistvu bil del te tehnologije, torej heliografije, kjer je ta bitumen bil zmešan z lavandinim oljem in se v bistvu zdaj tukaj aplicira, seveda spet v dialogu z digitalnim in seveda z soncem, ki bo prihajalo skozi ta prostor, skozi ta okna. We knew that this is a very special place in terms of architecture and design. It's not an easy space because it's visually already strong even when it's empty. So it was a big challenge to create something that works, that is immersive. So you kind of, the viewer immerses into the space and into the work without feeling that the work is alienated from the space. Tukaj ne moramo govoriti ločeno od te arhitekture, v kateri se nahajamo. Hkrati cel ta strop je bila prva stvar, ki je na nek način zbodla. Zbodla jo je kot element, s katerim se bomo morali spoprijeti. We found this pattern that you have all around in Cukrarna very inspiring, and we say we must use it as a sort of pattern to weave or to create a sort of binary situation, to rethink some images in these terms, which is very contemporary or very about the digital image or digitalization in general. So we use it as a weaving platform or surface. Čist primarno je bila ideja, da v bistvu izvezeva eno fotografijo. Dostikrat so zgodnjim fotografijam rekli tudi sončne risbe, ker je sonce tisto, ki je ustvarjalo fotografijo, ne človek je na nek način zgolj tisti, ki vzpostavi pogoje. Instalacija sončno risbo pripelje v nek sodobnejši kontekst, in sicer na stropu galerije se skozi te preluknjene panele pletejo kabli, pletejo neko posebno konstelacijo, recimo peg, ki so osnovane na dejanskem sinoptičnem sončnem zemljevidu.
Lokacije teh peg so tiste, na katere sta se umetnici oprli, ko sta se odločili, kako bosta prepletli ta strop. Tam, kjer so pege najmočnejše, kjer so sončni izbruhi najmočnejši, so v bistvu tudi kablovje nekako zgosti in seže iz stropa do tal. We wanted to stay true to the materials we use, and of course no digitalization, no virtuality is immaterial. This is the material that transmits, that connects, that informs and so on. So it's the connective tissue of everything. Se ne prepletajo le skozi strop, ampak sicer kot del infrastrukture same cukrarne lezajo tudi iz tal in napajajo potem ekrane, ki so na razstavi prisotni. Torej, dogajajo se skozi razstavo ves čas neke tudi take formalne in materialne transformacije, se pravi neke pege, sončne pege so postavljene ali pa nekako asociirajo na te pike, na te luknje, ki so na stropu, potem te luknje se spet pretransformirajo v krog, naslikan z bitumnom na površino teh ekranov in potem spet podobne take vzorce lahko zaznamo na telesu kače. Se pravi, gre za en kup materialnih, simbolnih, formalnih asociacij. Kača je nekaj, kar je prišlo v bistvu bolj intuitivno, hkrati pa seveda je kača ta ravno, ki v bistvu na nek način tukaj sproži to razstavo. Naenkrat aktivirajo cel ta prostor v neko kinetično snov, ki je v bistvu živa, ampak nikoli je ne dojemamo na ta način. Gre za vprašanje neke prihodnosti, ki jo te tehnologije, ki jih uporabljamo, odpirajo. Ne zgolj neke njihovega materialnega porekla, ampak tudi neke materialne zapuščine, v smislu ekoloških opisov, pa tudi geoloških opisov. Nenazadnje bodo to pač neki novi tehnološki tehnofosili. Razstava v bistvu reflektira neko kulturno zgodovino fotografskega medija, ampak po drugi strani pa ga razpira v smeri neke postčloveške, nečloveške prihodnosti, v kateri se tehnologija in narava prepleteta mimo nas.